Ore gavana Muthomi Njuki eregeretwe kuthiria kibindi kiawe gia kairita gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwakani wa 2027 ni kwithiritwe na ndwari mwanya kuria kerekere gi siasa mamu makiugaga abaterie gucua gitigia useneta mangi makiugaga kuombeka agacua ubunge wa Chuka Igamba Ng'ombe. Muthoni Karamoge uria ni umwe wa minister Manjuki na ugite Njuki akaririkanwa ta muruti wira umunene uria ankiringithanua na Moi Kibaki na akari matibaterie kumurekeria au masiasani. Na meneretie Maria Makoronta gavana uyu akiuga ni kama kwenda kuritia mirandi yawe ya uthie na mbere. Imbeto imbinge chegitwe ikiarua na chonkoni bagichia cha kaunti ya Tharaka Nithi ikonie mwerekera wa gavana Muthomi Njuki wa gichia cha rira akarike gipindi yake kira ari nakyo kia biere gia utongoria bwa kaunti amwe nogu bura wa kira muntu ari na gumana bu na bura ikuringana na katiba nati atiruga makaire guchwa gite kia ugavana untu brende boringithitie minister wa wathani wa thirikari ya Njuki Muthini Karangi ura akuria baraba kwenda gukia gavana abatige kuthongeria Njuki chiachani chiago. Governor is not losing any focus. Munasikia huko amekuwa kama punching bag. Kila mtu akisimama mwanasiasa Tharaka Nithi anapiga gavana wetu. Tafadhali endeni muwaelezee na uelezee wengine, muambie Governor Muthomi Njuki hataki kiti ya gavana tena. Tuliamua ntobeto Muthomi Njuki atiko ndetika gavana ka ukethea no kwenda giti tio tumerie to Muthomi Njuki anga Muthomi angambi Muthomi Njuki tafadhali na arutire wira achokwa kiwa riu ni metho na wabwito kuona metho. Muthini ariuga kuthungiria Njuki chiachani cha kithurano gikaja kuomba gutima akaremwa ikuruta wira bwega. Riu ni metho twendete kuona metho ketha no kwenda giti ithurombe giti tia kuthungiria Muthomi Njuki gatagati ga siasa cie ito aba na heshima muno ntu tutikwenda mukuru ya lose focus ino uyu kibaki uyu tutije kibaki uyu akone kari Tharaka Nithi ka utigo ni kibaki uyu bio utigo na rutete Tharaka Nithi tutigo mea tukauta kibaki kairi tutikwenda kutanga kibaki wetu kibaki wetu ende uturutira wira amwe nogu Muthini ura imugiki wa kube wa gavana na ithurite ati kuombeka Njuki agachwa giti kingi gia utongoria kaunti no kinya nyuma ya kurikia ipindi yake ta gavana netha ukiriki kiura kia gitari matu reka na antu baringerianga munene ndira uturutira wira na winu Tharaka Nithi yetu ukakwitha wikiboga gikaya ni anu ye muntu netha atakwenda giti ni gavana ni ariki lakini wethe 27 wikiboga nu ye kiboga kia kiruma muntu ka kiruma ng'ombe kiboga no kiyeka muruma kenda bungi enda bungi watibyo bokauga tutiumba kwingatia munene wetu ro tutethia tia tutie kwingatirwo we ketha kiboga kamuruma etegerie kurutha bungi sisi tuko taya. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.